Assalamualaikum Bang Indra di Lentang Barat ganti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Engki Bang Aka, selamat pagi. Jumpa tora Bangki Polet. Kesempatan bagi mangken tentunya di frekuensi di udara tentunya. Demikian, semoga pun juga harapan dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun, dan juga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bang Aka Gantus. Aingki atur sekalangkong Bang Indra, doana ayunan mau ketep ada ka Jakancang si Rabu pagi mangken 371 terendar ke Bang Toib. Bang Indra langsung dipergunakan. Assalamualaikum Bang Toib di Omben sana ganti. Thank you Bang Taib. Posisi nang tengkina Alhamdulillah diuntungkan melihat pipa tak andi sareng Allah isabah tengkina ganti. Assalamualaikum. Aiki Bang Taib kontak terpantau. Ingki Bang Taib motor sekelakong bisa pagi pagi mangken jam 5.31 sudah Bang Taib. Banyak rekan yang mau masuk motor sekelakong Bang Taib. Bali ya ke Bang Indra seputar ganti. Aingki Bang Taib motor sekelangkong Bu Ana. Amin. Bang Indra penyarekan mau masuk, saya standby monitor lagi ganti. Aingki. Baik Bang Aka tertukan semulja Bang Taib, saya dari Sampang ada motor kelangkong. 32 menit berlalu dari jam 5 pagi di kalender Selasa 16 Maret 2021 tentunya. Monggo dipersilakan teman dan sahabat yang ingin bersilaturahim di pagi hari. Sudah banyak teman yang sudah stay tune frekuensi, monggo dipersilakan. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Langsung dipergunakan Bang Redi. Waalaikumsalam Bang Redi di Masjid Jami Elaon ganti. Oingki Eka direct Bang Gending ngiring standby terpantau chicken Bang Hilal saya dari Rombia Barat ngiring standby terpantau chicken Bang Alamin saya dari Metelan Lenteng ngiring standby terpantau chicken Bung Tomo sebagai Karai mewakili masyarakat sekitar. Saya selalu mengucapkan kaulia 371 ngiring standby terpantau chicken Bang Aci sebagai Sera Timur Bulutung ngiring standby terpantau chicken Bang Parit sebagai Patelan Telak Benar September Telak ke Lenteng ngiring standby terpantau juga Mas Burhan sedari Kending Utara Segelangkong atas gabungan Epon ngiring standby ngiring rekan Kending Lugulu Pamekasan Sampang ya toleh Kending Batu Raja Bang
Firman putra Betapan bergabung. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Andai Pak Firman bergabung. Hehe. Standby. Assalamualaikum. Arjuna dirajun ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Firman, standby. Lengser Kiring Kecamatan Manding. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mas Firman. Pak Jahi ikutan juga standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau Bang Rosi Sebeda Pamekasan Ede Jena Polsek Pakong Pamekasan ngiring standby. Terpantau juga Mas Andai Sederi Karai ngiring standby. Terpantau juga Bang Wiro Sebeda Pasar Lenteng ngiring standby. Terpantau juga Bang Arjuna Sederi Rajun. Terjukan Mas Dedi semewakili Masjid Anyar Sebeda daerah Cangkreng. Matar sekelangkong Mas Dedi atas punten depon ngiring standby. Terpantau juga Bapak Ancung Sarang Baliling Sebeda Kolor Kota Sumenep ngiring standby. Terpantau juga Bang Lengser Sederi Kiring Kecamatan Manding ngiring standby. Terpantau juga Mas Jai Sarang Mbak Nina Sebeda Lenteng Barat ngiring standby. Terpantau juga Bang Rajib Sebeda pinggiran Kota Bogor seaktif selalu memancarkan Kauliah 371 ngiring standby. Ngiring terakhir tadi toh. Assalamualaikum Bang Firman, Icek Marengan bergabung standby. Assalamualaikum, Saddam Hussein bergabung. Assalamualaikum, Firdaus bergabung. Assalamualaikum, Bapak Nova bersama Musola Nur Muhammad ikutan standby. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terpantau baiknya Sebeda Kota Sumenep sareng Mas Jack betul sekelangkong atas gabungan Epon ngiring standby. Terpantau juga Bang Saddam Hussein Sederi Karai. Terjukan Bang Firdaus Sederi Lembung Barat. Terakhir Bang Nova Sederi Lembung Barat juganan wakili Masjid Nur Muhammad. Ngiring setajana langsung standby untuk mengikuti Kauliah 371. Seporan sebelum nama Nabi bersetak absen insyaallah laku bisa tepat boleh. Pengabsen pertama Mas Indra, terakhir Bang Nova. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وأورثوا العلم، فمن أخذه
أخذ بحظ وافر. الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه
ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا من طلعته والليل دجا من وفرته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته فاق الرسلا فضلا وعلا أهدى السبل لدلالته كنز الكرم عذب الكلم هادي الأمم لشريعته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته أزكى النسب على الحسب هو خير نبي في أمته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته سعت الشجر نطق الحجر شق القمر بإشارته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته جبريل أتاه ليلة أسرى والرب دعاه لحضرته نال الشرفا والله عفا عما سلفا من أمته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته فمحمدنا هو سيدنا فالعز لنا لإجابته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته الصبح بدا الصبح بدا الصبح بدا من طلعته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله، وأمسينا وأمسى الملك لله رب العرش العظيم. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم اجعل صباحنا صباح الصالحين ومساءنا مساء الصالحين. اللهم ارزقنا خير الصباح وخير المساء وخير القضاء وخير القدر، ونعوذ بك من شر الصباح وشر المساء وشر القضاء وشر القدر. أصبحنا في أمان الله، أمسينا في جوار الله. اللهم اجعل أول يومنا هذا صلاحا، وأوسطه نجاحا، وآخره فلاحا. اللهم هب لنا قولا صادقا وعملا صالحا وفرجا عاجلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا من رحمتك وامنن علينا بالحفظ والفهم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إني أسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها المطالب والمقاصد وتمنع عنا شر كل عدو حاسد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه صلاة عبد قلت حيلته ورسول الله وسيلته، وأنت لها يا إلهي ولكل كرب عظيم، ففرج عنا ما نحن فيه بسر بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد، para pendengar, para pencinta setia kuliah 371, insyaallah setajana sami-sami muljaki Allah. Setajana patan kula muljaki. Utamaipun sedayana para kiai, para kiai, para guru ngaji, sedayana para ustad-ustadzah, sesedayana badan kula juga muljaki. Utamaipun sesedine teni kuliah 371 ning pagi semangken, pagi leresai tanggal 2 bulan Sya'ban 1442 Hijriah, saya sarengan tanggal 16 Maret 2000 selekor. Saya setajana tenggulung atoraki sekelangkong. Sekanca setuju seareli, saya memperluas pancaran kuliah 371. Saya pancar ulang melalui banyak frekuensi. Saya frekuensi pun 2 meteran. Frekuensi pun orari atau benerapi atau benecukan saya memancar luaskan melalui internet
melalui channel 290 Santrios Sumekar. Sukanan saya melalui FM radio, sukanan saya langsung melalui pengeras-pengeras suara. Bisa dipancarkan dari masjid atau benar musalla atau benar langker atau benar pok compok bang sebang. Sedak satanya na tenggulang atau raki banyak sekelangkong. Sesata jenabatan kaula sukan mulja aki. Alhamdulillah. Pagi seterak kaintoh. Nanti dia tanda-tanda menabi setuju para pendengar, para pencinta. Awal siang pagi makin nikah. Alhamdulillah. Sami-sami terak-terak setuju. Amin amin ya rabbal alamin. Teti penyabis dan kaula lebat tugas kuliah 371 hadir pok compok saja para pendengar, para pencinta menabi apa kita telok ajekan kangkui setajana pada kenging keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetap kalaban penyabis apa kita tak lopot nyampung tornyoon da Allah antar muka setaja saya cabisin, setaja saya hadirin dalam keadaan sehat, tercukan dalam keadaan selamat, aman, kenging kecukupan dari Allah. Amin ya rabbal alamin. Cukan si dalam keadaan songkan antar tulia penyongkan yang keasarang Allah mantar paring na tulis sehat cukan mantar muka paring na mangkia buku na tanpa. Amin amin ya rabbal alamin. Si dalam keadaan kenging keluarga songkan, sekasongkanan maksudnya daripada yang sabar ngadepin cobaan terujian dari Allah panika. Muka-muka para aja kencer nasarang Allah dibalis sekalaban balisan selebih raja dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dari Kak Dintop hadir dan kaulah apa kita acakan dari kauliah 371 kalaban telok acakan. Kenapa saya acak kakina kisi pakun benar bocah-bocah benar painga aki benar jelas aki benar bulang aki benar supaya tetap ni dalam perjalanan abad ni are pola saja tambah are saja tambah fokus. Amin ya rabbal alamin. Ngajak pertama kuliah 371 kangku sami-sami banyak zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Banyak zikir dekat Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk bila la zikir, bila la ingat dekat Allah,
insyaallah kula panjenengan bakal ngaoningi tur bakal selalu engak bahwa manabitan kula asal dari Allah mun bakal abadi boleh dekat Allah. Pakon setujanatan kula dalam kaudian ngabdi taat ke Allah. Pakon ibadah da Allah. Pakon tereng takok dekat Allah. Alako da perintah Allah. Acawin da larang na Allah. Diriwayatake dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kanjeng Nabi atabu man kharaja min dhullil ma'siyati ila izzi ta'ah. Siapa-siapa orang sekeluar orang dari inana maksiat dan kemuljana ta'at, aghnahu Allah Ta'ala min ghairi malin, maka Allah bakal aparinga kesokian dak orang nek min ghairi malin kalaban tanpa harta. Di cepon pengajian ya toraki sebelum Sya'ban iki panekah saya torakin boleh pagi mangken karena di badan sempat tak lestari. Orang senyimpang dari kemaksiatan ngina aki, menghinakan, mateti maksiat neka manusia kabul Allah tetireng sehina, andi arti tetireng tak muljaya junan Allah. Nucuna keluar dari hal keintoh, nucuna ila izzit ta'ah. Nucu deka ta'at seapek teka muljaan deka manusia. Jadi cebu dari Kanjeng Nabi kaintoh, cebu sangat luas. Nabi muljana basirah dari umat Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam paneka bila ampun ataat bila ampun abekte deka Allah. Nengki bekten aja salahin, bekten aja salahin. Ki muntapaan mangki ise salah ki tore asapora, terutama mangki kesalahan deka Allah. Manabi kotu lebat ka bangsa selain. Ki maksudnya ki abek keduan kezaliman keselain. Tidak boleh tidak menhal kaintoh kulaban panjenengan sami sukan sareng seatur ka Allah. Saya kabai zalim da Allah. Jadi karena lebat deka manusia kulaban panjenengan asapora ka Allah. Ya kotu asapora kellu ka manusia nek. Kotu asapora kellu ka seeka zalimin nek. Contoh ki umpamana kulaban panjenengan nekah saling ngacacai coba, saling ngatungin coba. Na'udzubillah thumma na'udzubillah umpamana kaulah pah ngacoba isabian, ngacobain pendengar, ngacaca cobaan pendengar, ngacaca cobaan pemirsa, ngacaca cobaan pencinta umpamana. Kisampean sekain tujukan. Nika tantretan sedaja setengah kaleruan deka Allah sekotu.
asapora atau benar paling saling asapora montoro kesalahan tortusa niki sapora asar Allah. Cek tak ngucaan petong toron tak paknya apa petong toron tak kada beda akur petong toron ampon abalia ka Allah ini kau kungku bersih tandi salah ka Allah tandi salah ka manusia sehingga manusia ni kenyalai tahu sebenting mun manusia lain nyala kesambian torot orang roset orang sejak lakar atu sahaja Allah masa engki kau turut norok mun orang lain salah aba kau tu nyala lagi ya pun ten lah. Mangkan pahabolis najak rajin nama orang siningkel dari kemaksiatan karena menghinakan orang yang meninggalkan perbuatan maksiat yang menghinakan yang menjadikan orang yang berbuat jadi hina menuju ila izzat ta'ah tidak lain menuju kemuliaannya taat menuju berbakti kepada Allah yang memuliakan yang menjadikan manusianya jadi yang mulia. Aghnahu Allah Ta'ala min ghairi malin aghnahu maka masoki aghnahu maka bekalan masoki Allah aghnahu maka bekalan masoki huda kaya seorang man kharaj rasa Allah Ta'ala pasal Allah Ta'ala masoki min ghairi malin kalaban tanpa harta min ghairi malin kalaban tanpa harta kalaban tak usah besar mik bodoreng soki ada pesen mik bodoreng soki tidak mana bi Allah kan pernah paring kesokian sambian nanti soki ki usaha sare sesoki besar kan ki usahanya ada tak ada pak soki sekalian kan ki usahanya ada ki atokong engki ki kadang bisa nikah ke boy salah ka pangeran lebet tekengna ke boy salah ka pangeran lebet usahana selecek seroceh semacam pan sedangkan Allah ngasokan indek setong kabulah pasoki kalaban tanpa harta kalaban tanpa atunya tak bisa Allah tak ada jalan tak bisa tak ada jalan tak bisa orang kini kak sampean nyari kesokian lebat usaha na sampean Allah Ta'ala bisa kok kan Allah Ta'ala semasoki sampean ni pohonten karena laku kau lu tak bisa dari setong hal saos sampean bisa alakoh bisa usaha bisa kasab karena sehat kan ingki karena sehat siapa yang sehat siapa mungkin sehat tibi minta papiar sampean minta tamper Allahumma salli ala Muhammad. Jadi Allah Ta'ala bilang pulang asokanin kalaban pun apa saya kasokanin Allah pasti yang penting Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kenapa saya lakar Allah ngasokanin ya biar ada tentu sesoki wah soki ki Allah tak ngasokanin dia tak ada mak
Allah Ta'ala tak apa dengan soki, tak ada barang soki. Tunggulah orang bekal apa lagi kasokian kalaban tanpa harta bisa mun Allah kasokan. Bisa. Dia majalan orang soki, ya kan banyak macam soki mah. Soki ni ke banyak macam. Jadi mun beda debu kocak beda sokiat ko. Mun beda debu kocak beda sokiat ko gini ka. Nika. Jadi tanpa harta si bisa orang nikah belanja kalaban harta nikah. Beli orang nikah kekayaan senyata. Daripada Allah lebat atin orang nikah bal bisukuni qalbihi. Tidak lain kalaban tenang terdamai ya atin. Umpaman sampean tanya, makai tenang ateh, tapi mun tada seeka kana kan kira-kira mana soki abalik laib mak, soki abalik laib. Kadang-kadang beabaan kasih bodoh kadang tanda mak. Kasih bodoh dia kadang tanda bolana tak serba abak ni ke bah nemu. Tak serba abak ni ke teka hajat dah ila. Bah alerek, bah ngabas bah alerek. Kasapa? Ya kasih orang si soki-soki. Ya kenyaman ngaramun orang tetiring si soki. Ini kan. Siap meliari bah bodoh, siap meliari bah bodoh, siap meliari. Takut jangan berikan sambian ya. Napa kasambian mun ngalereng soki sambian bah bisa soki pada kaki kaisa. Maski apa ada kadang belum tentu ada. Sokin kasak nyambi fokus kau orang. Belum tentu sambian di soki mun nyambi fokus ka sambian belum tentu. Jadi pun apa silakan titi pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala dekat kulaban panjangan bahwasanya kulaban panjangan kreator Allah. Kini kawan. Digalak kembang orang semun aja getoat aja kebektena dekat Allah. Allah amul jaki da orang neka mun selalu palingin mangki maksud mak wah palingin mangki kolako palingin teka hajat tak sesuai padahal kalaban kabada anu may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yattaqillaha tining sopone wong yattaqi kuwati wong Allah ing Allah. Isi janje bener nih. Wa man tining pasarana orang yattaqir yattaqo orang Allah adaka Allah yaj'al lahu makhraja. Maka Allah Ta'ala bakal apa dengan celana nyimpang tor keluar dari pun apa seta eka nyamani abaan seeka suliti abaan seeka bingungin abaan seeka beri abaan Allah bakal apa dengan jalan keluar. Alhamdulillah. Kita relakonin perintah Allah. Lakoni perintah Allah. Jawakin dari kaudian kulaban panjangan bi keluarga kulaban jenengan. Napa? Kini kah? Sia kempang salah tora kalero ka Allah. Tori jaga kulaban panjenengan setaja banjaga keluarga kulaban panjenengan setaja.
dari sebab-sebab mun kula panjenengan bakal ngancam nerakan Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah bakal masuki tanpa harta, itu istimewa aku ni keistimewaanku ni. Napa ni saya istimewa mun beda soki tanpa harta? Ya, mun soki nganggo harta, mun soki nganggo itunya kan lalu merah. Kan lakaprah. Engak pun aparo rasana orang andi kesokian tanpa harta ereng sesoki sampean soki ngerasaki kenikmatan kesokian nah lah biasa dangki cuma bahkan menikunya mas sampean saya bisa ngawinin banyak ngatomboan nah senyata istimewa datang dari Allah, senyata istimewa dari Allah. Mun beda kesokian ni katampa kalaban harta. Min ghairi malin yunfiquhu. Dari tanpa harta si bisa belanjaaki orang ni kada harta ni. Alhamdulillah. Kubesan nangaraki mak. Kubesan nangaran kubesa bakon. Orang yang di kesokian tanpa harta ni kubesa. Duka amma bodoh orang soki tanpa harta. Ni kebon bodoh. Yang ngajeng Nabi. Ma bodoh. Ayya aghnahullahu ta'ala min ghairi malin. Ya bodoh dek. Bodoh. Allahumma salli ala Muhammad. Pendengar pencinta setia Qolia 371 sebetul kula hormaten. Dek remes seneng ngasoki tanpa arta nih mak. Ya maksudnya kan abah tahu sehari-seharian artanik. Tahu sabur urusan bentunya boleh. Jika lima mentunya ni kenyambi dah kabak teti sereng sah, teti selalu sibuk, teti selalu sibuk. Aghnahullahu ta'ala min ghairi malin yunfikuhu bal bisukuni qalbihi. Jadi sokin ni nyata-nyata kaulatan kalaban tentrama bentenang aten. Orang soki harta belum tentu tenang. Alah kadang-kadang saja tambah soki, saja tambah emo, saja tambah soki, saja tambah tak nyaman paneng, tak nyaman nengeneng. Selaku ada tengkorang, korang, tadi sibuk. Bahkan bagi kula panjenengan sing ngaputuake kekuatan korla tinggalin maksiat korla jaga taat dekat Allah wa ayyadahu min ghairi jundin wa ayyadahu ban bakal nguaten Allah
hu dak ya seorang qawahu muatan ya se Allahu dak orang apa ingin kekuatan ajaga maksudnya melindungi Allah min ghairi jundin kalaban tanpa napa jundin tentara kalaban tanpa ayudan kalaban tanpa orang-orang sajaga yu'inunahu bal biquwwatillahi ta'ala min ghairi jundin yu'inunahu dari tanpa tentara dari tanpa pelindung apa bodyguard nah min ghairi jundin kalaban tanpa bodyguard yu'inuhu sebisa tolong ya si jundin ni kehuda ke ya seorang tak usah jundin tak usah bodyguard tak usah bal biquwwatillahi ta'ala balik kalaban kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa a'azzahu min ghairi ashiratin dan bakal memenang Allah dek musuh-musuh na orang nikah min ghairi ashiratin kalaban tanpa napa grup min ghairi ashiratin kalaban tanpa orang banyak kalaban tanpa golongan tanpa kalaban grup jama'atin yu'ashirunahu bal binasrillahi ta'ala tidak terjenah kalaban pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kenging pertolongan Allah lanikah akibat epoci Allah karena abak betul-betul ajaga ibadah. Karena orang yang setekun ibadah na lebih-lebih keteh soal solat. Makanya bulan Sya'ban. Bulan napa? Sangat mulja. Dan setengah riwayat bulan Sya'ban ni kemuljaan tempang daripada bulan-bulan sempak bulan dari 12 bulan ni dalam setahun. Zaman Nabi ni Al-Quran berdebu Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab ni keempat bulan semulja-mulja. Kula pernah maki bulan Sya'ban nikah lebih muljaan dari bulan sempak nikah. Karena terhaitan setuju kepada Allah subhanahu wa ta'ala amal manusia panika eca bisa dekat Allah tergantung jan kelas beda setorna amal aku leban panjenengan odi itunya nikah setoraki dah ke Gusti Allah nikah yaumian harian jadi benar kula ban panjenengan proses nih amal nih beda seharian mun seharian nih kecai pun ulama
Waktone ijabisaki ini kepada dua waktu. Waktu pertama kini ke salat subuh. Waktu subuh maksudnya. Makanya aja pada staketasan subuh. Makanya aja pada staketasan subuh. Tak neser ki sampean ka amal lah aja bisa kini ke pangeran. Mun sampean dalam kebadan tedu. Tedu ngeserta apa tak ketas tak bujang subuh. Katon katon si sambiaki saya bisa ki amal sampean cir katon lah banyak cobaan katon. Allah. Ingki ni mak. Mun amal lah bisa ki ada ka Allah. Mun amal lah sambian ya ini kaya bisa ki ada ka Allah. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi amal cabisakin dekat Allah dari amal-amal kulaban panjenengan seharian, udah seharian. Setiap hari maksudnya. Banyak waktu subuh, waktu sore ini ke asar. Sore asar, pagi subuh. Mungkin siapa tak kaya subuh. Orang tak kaya dasar subuh berarti ini berdedatan sini. Mun amal lah saya ijabisaki dekat Allah. Banyak amal banyak kesalahan. Banyak amal banyak kekeliruan. Oh ya Allah, naudzubillah, naudzubillah. Jadi dekat udah panjenengan sila berumah tangga atau keluarga jaga. Bagaimana sampean kaum ibu tangki sampean kaum ibu andik laki leko tak ada san sabu sekein alos tapi pak alos sekein pak alos dasar kasar sor kosot deh sekein sor kosot sekein sor kosot. Pencinta pendengar Kuliah 371 seperti yang kula hormatin. Ki waktu asar sani kagian. Tore jaga waktu asar, dengen-dengaki dah waktu asar. Tapi sering solat sabenika keten aku leban panjenengan neka peduli aku leban panjenengan neka deka soal solat. Paneka Nabi aku leban panjenengan bisa saling menjaga antara satu solat dengan solat yang lain. Maksudnya ki solat setong dan solat selain ni kepada aja gaung kuna. Timun kuleban panjenengan biasaan dasan subuh. Ki berarti pada solat-solat selain tak pati perhatiaki atau memang tidak perhatikan ke solat-solat selain. Ya Allah. Akati pun ator beri Aisyah. Esopreh keangkui orang seasorat. Kenapa memperdulikan, kenapa akad yakin, kenapa ngapentingakin lemak perkara sebelum masuk dalam solat mereka. Tiap apa jengane kama apa jengane apa jengane ka kotu bedele mahal sekotu napa mak sekotu ijaga sekotu ilakonin maksudnya sekotu ilakon sekotu perhatian kiyongku maksudnya
Kenapa 5 perkara baneka tidak lain niki baneka pertama al-ilmu. Pertama pangauningan kelun. Dikaulihi sallallahu alaihi wasallam karena ada hubungannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amalun qalilun fi ilmin khairun min amalin katsirin fi jahlin. Amal sesakone tapi beda pengetahuan nah. Amal sebanyak tapi bodoh. Bakun bagusan sesakone. Bakun bagusan sesakone. Jadi apa jeng ini kau tuan di ilmu, ini bahasa sekolah wajang, ngaji ajar kalau, ngaji ajar dimin, ya Allah. Amalun qalilun fi ilmin khairun min amalin katsirin fi jahlin. Ibadah pan. Padahal ini bodoh. Bodoh. Tak ngerti apa bodoh. Tak ngerti apa-apa, bodoh. Al-ilmu. Hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Ia tak kira ada mah. Orang yang di ilmu dan yang di ilmu tak kira ada. Ilmu agama ni kan maksudnya. Orang yang di ilmu agama dan orang yang di ilmu agama makalah sarjana lain. Sarjana tapi tak ilmu tak di ilmu agama. Pakun salsal ni badan. Pakun salsal ni badan. Pakun salbut ni badan. Gila S10 cik saking apa dulu. S1 tak ki furamu lain, S2 bendenan. Tetapi mun tak bisa, mun tak tahu keaturan agama, ya pakun salbut ngelakonin perintah agama. Tak bisa. Pengurus ilmu agama malolo. Sampean apa bisa ngocak kada manika? Mata pernah ngocak. Ngurusna ilmu dunya malolo kama mata jangan ngocak sanika. Kan berarti sampean tak nyangke keagamaan. Keagamaan sampean tak nyangke. Karena apa? Ya, karena cita kenyaman. Karena cita kenyaman. Abah mestinya nyamain nyantai kok rokokan ning kafe panggil ben agama sero apa jeng. Ya apa jeng lah. Allahumma salli ala Muhammad. Ra'aitul ilma sahibuhu karimu walau waladathu aba'un li'amu walaulal ilmu ma sa'adat rijalu wala urifal haramu walal halalu. Tetapi makalah sarjana, makalah S1, S2 lah, jadi doktor sekali, jadi rektor sekali. Ala S3, tetapi mun tak tahu keperaturan agama, ya bakun tak kira ya bos pangeran.
Ya apa sebab manggil munai badana la sala. Munai badana rokelero. Ya badana bot lopor. Ya ada tak kira ya bersakit dulu. Tak kira bersakit dulu. Ra'aitul ilma sahibuhu karimu. Walau waladathu aba'un li'amu. Walaulal ilmu ma sa'adat rijalu. Wala urifal haram walal halalu. Kau kedua kabudi ni. Dia bunyi Imam Syafi'i ni, kata bunyi Imam Syafi'i ni. Sengkok ni ngali dekat ilmu. Siapa orang semun andi ilmu wa mulja ya junan Allah. Mulja. Walau waladathu aba'un li'amu. Pasal orang dia lahir dari orang tua saya tak benar. Lahir dari orang tua saya tak ahli ibadah. Lahir dari orang tua saya ahli zalim, ahli gani aja. Tapi mana Nabi Putra nak belajar. Ngaji, ajar, pendidikan, ajar, ngaji ilmu agama. Pakun muljar yang nikah. Karena apa? Falaulal ilmu ma sa'adat rijalu. Cik saking ilmu ni kata ada, maka tak kira bakal lontong manusia ni. Andi harta. Kau untung nama manusia ni kebetulan yang dalam ilmu nah. Ilmu agama maksud. Makan gimana punya orang tapu topo tu nani dari bawah. Sementing nggak sekolah. Nah, sekolah adalah sekolah umum. Sampai ke perguruan tinggi, perguruan tinggi umum. Walau ilmu maka lamun ilmu ni kata ada, andi arti orang ni kata andi ilmu. Masa adat rijalu, manusia ni kata agar bakal ontong. Si ontong manusia ni karena ilmu na. Lebih-lebih keuntungan si yarab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wala urifal haram walal halalu. Pas ilmu bani kata pas ilmu ni kata ada andi arti kuleban panjenengan dadi manusia si putuh dadi manusia si tak berpendidikan agama haram dan halal ni kata aku bisa bangki lebih-lebih kekuatan bahwa ni dalam kehalalan ni kan andi kekuatan halal ni kan andi kekuatan meninggalkan yang haram pun juga punya kekuatan. Orang si meninggalkan yang haram terus alakunakin si halal. Ini kedua-duanya akan membawa kekuatan ke manusia ini. Si haram ditinggalkan, si halal dilakonin. Mungkin pun tidak ilmu, ya tak itu masih halal, ya itu masih haram. Atau mana bisa jadi pas itu masih haram, lebur ke si haram, itu masih halal, pas tak kencang ke si halal. Itulah. Bahaya. Muka-muka sarang Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ban panjangan tetap usaha, kalau ban ketibun apa? Kalau ban panjangan maju. Kalau ban tetap belajar, ajar. Cek tireng putuh. Kasta bakun. Kasta kok laku. Kasta orang tak ambil barang tak matinya bibutu ni la yalqallahu subhanahu wa ta'ala ahadun bidzambin a'dhami min jahalati ahli. Mak mikir nak leban panjangan ko tu butu dibi andi boleh butu andi bini butu andi anak butu ku leban sampean selaku orang sinyepoen yang dalam keluarga ni kata akan bakal kabangki sareng Allah. Maksudnya tak akan bakal oleh kebelasan Allah. A'udzubillah thumma a'udzubillahi min dzalik.
Titore paketika sabadana ibadana lakonin kasi panapa sa tapaa kasi panapa sa penderah senigil coba skor apa ki ibadah jangan sampai anda ibadah na buat lopo muka-muka sang Allah Subhanahu wa taala sedayana bareng keberkatan tur kesayaan tur kebagusan tak kelar mau totok ya mak ngentok tak kelar mau totok kare 7 menit kemuka sareng Allah Subhanahu wa taala pun apa dari sipun lai pada pak pada ngaki setajana manter ngibu manfaat tur barokah tur muka-muka sareng Allah Subhanahu wa taala lebat barokahna bulan Sya'ban yatasa'abu fihi khairun katsir. Caca bagus sak mening bulan Sya'ban. Tak kira kekurangan bagus. Bagus masyaallah. Tahu saja itu soal kebagusan yang bulan Sya'ban ni. Napa boleh pun sejelas ke warak Ramadan pun lah. Cuma makan lah tanggal 2 kan berarti buru lekor hari akik. Jadi buru lekor hari akik kalau panjangan ngadepin Ramadan. Ning ikak buka na Ramadan ni kampun lah berdebu mak. Siapa-siapa orang seperak kalau masuk anda Ramadan. Seperak kalau masuk Ramadan. Maka Allah ngaramaki sesateh setingin neraka. Ini ke setong bukti. Abak perak masuk ke Ramadan ni kampun lah berarti dorongan dari barokah Rajab, dorongan dari barokah Sya'ban ni ke bangki. Masuk Ramadan kata sesadu lah pas boleh le ko. Berarti Rajab tak ada barokah, Sya'ban ni tak ada barokah ni. Tikan kadin tadimin ki langkung sambung boleh laku kalau banitin Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi ajma'in. Allahumma hdina bi hudak ila zawalina wa yansiwaq. Rabbana fa'na ma 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. ربي فقهنا فقه أهلنا وقربت لنا في ديننا. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kamu kata manfaat, kamu kata barakah. Sambung boleh waktu laku dan frekuensi sebad. Selalu foto terjukan kurang lebih nanya suara. Asadanallahu iyyakum bi taati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kecen ada wakru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Napa kali berot?
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.